Ke Meghalaya Kho Association haringkat ke jingetrai langbat ke Directorate of Sports and Youth Affairs ke Sarkar Jilla haka laipoi tarik urisau araja arpusau kala yoban penkut no ya ke second state level Kho competition araja arpusau ke ba arsngi ya ke balas dang haka laipo tarik hapo madan Ïalehkai ke Shillong Kinshi pelun. Hakani ke ski lawan ban saki lang ya kani ke Lumpung dau ba Shakliar warjriu MLA ke Mawthadraishan bediru menteri bakmi ikatan Sports and Youth Affairs ke Sarkar Jilla kumukongsan. Lasaki ru ke jingidan lang Director of Sports and Youth Affairs Udiki D Shira nang tau Additional Deputy Commissioner ke Eastern West Khasi Hills District uba M Ding do pat ki wei ki bala shakot ngobha lembat ki patba ki Khmat school na kelangi district ki bala wan ban yashim benta. Hakani ke Lumpung ki dan haduan Rutli ki district ki bala wan ban yashim benta kata ke East Khasi Hills District ke West Khasi Hills District ke Eastern West Khasi Hills District ke South West Khasi Hills District ke Kyrwoh District bat ke West Jante Hills District. Ya ke Ïalehkai la pia haki arbentan na ke benta ki kentai bat senrang haka ba ya ke nam la do haboro ar la yo bandra da ke Eastern West Khasi Hills District ke bala yo ra ru ya ke song pisa ke balong march po hajar tingka. Khasi District la pri Ïalehkai di tanah akan kesini ba ikemen samba pule ma ke Meghalaya games ke balong West Khasi Hills District hip hip bana kaliang ka jonga ngadon ya kata ka jingang nut bangakwa ya ka bangani lakalong hapan ko ba sports ru banakani ka district ka jungi banakani ka konsumsi bangakwa bangani ba kita ki kun samla lani kini ki hep ki berit kinlong kita ki ban sawanra ya ka nam nakamta ka konsumsi nam ta ka district nam ta ka jelahi barok kowe Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya